Wengane zawethu impela sibona laphana ku King Bhaka ke ethukuthele ke egane ke unowabo njengoba ke uDr Khehlelezi emfake i-challenge ukuthi impela ke abawungena phana ke eringini bathi ukungqimzana ke ngazo ke izibhakela bafethu impela ku King Bhaka ke bese phendula yena ke uDr Khehlelezi wathi cha impela ke bona ke mina ke anginankinga ke enongena ke nawe ke eringini futhi yazini ke hayi afesingene asabe soshayana phana ke eringini engawo uluhlano lona ke esiya kubona ke wengane zawethu engangibake wengane zawethu impela utheke mangaba ke yona ke eyongena phana ke eringini ke ucela ukuthi ke unompempe ke angabikho bavizana nje ebashayane babulalane once bafowethu impela ke usho njalo phana ku King Bhaka wathi yabona ke mina ke futhi mangaba ngikushaya angifuni ukuthi umane kulanyulwa ngoba ke ngifuna uma ngikushaya ke ngikushayele ke ezonke ke lezi zinto zakho ke obuzenza zokuqola ke abantu wenza lokho nalokhu wengane zawuthi impela ke bezibala ke izinto ke athi ke zenziwa uyena ke uDr Khehlelezi nezinto ke impela ke afuna ukuthi ke mangabe ke esemshaya ke amshayele ke zona hayi wengane zawuthi impela thina ke semboso sethi MTV sithi ke ake sinishiyele yona ke le VN nangenizwele Khehlelezi mfana wami la kumina mfana wami uyingane uyohlala uyingane ngakutshela mfana ngathi wena uyiskema awukwazi ukusiza abantu ngakutshela uma ngikutshela iqiniso wenzani wena wathi kulungileke ucela ukuba umshayi wesibhakela angithi wena usomanqindi wena angithi ula lalela ke mfana wami ngoba ula Khehlelezi masibakho ngithi mina ke show mina uKing Bhaka sengiverifyile zona zonke igodlo zabo ngiverify lento because angifuni ukuvuma into kanti ngivuma amasento ngiverifyile kwabonakala ukuthi le fight oyihlelayo uyihlelela ukuvuka alright ke vele njengamanje obuwile vele ufuna upataniswa ngoba ngisho kwifamily yakho uyasazi isimo sihamba kanjani uyasazi phakathi angithi unamakhosikazi awu3 wena alright ke ngikho ke lapho nangi la ngikhona ngise fighting la ngikhona esigodlweni kuvunyiwe mfana wami ukuthi as long as mangizolwela ukuthi waqola abantu kade ubasabise uthi uzobathakatha bakubona lethu ukuthi awazi ukuthakatha wena awazi lutho wena ingakho uxebuka ngisho ubuso masiba uxebuka ngisho ubuso uxebuka inyawo abafazi bakho bahlukumezeka behlukunyezwa uwe as long as ngilwela abantu ukuthi wabaqola bese ngiyaphinda ngilwele ukuthi wena Khehle angazi noma ngize ngoba ungicelile wathi nzama ucela ngoba mina ufuna ukulwa nami nansi impendulo asiye ringini ngifuna ukushaya mfana wami ngikushayela abantu Khehle ufuna ukushayela abantu asiye ringini umahluko iringi engiyifunayo angifuni iringi ekuzoba nabantu abakhuzayo ngoba angithi asidlali angithi akwenziwe iscash ngifuna kiwe eringini ngikubambe ngalezi zami izandla egameni lokuthi kunamaqala akho avuliwe emaphoyiseni ngokuhlukahlukana kodwa lawo macala aphela ungayanga enkantolo ngifuna ukukushayela ukuthi ngifuna lobo bulungiswa omgenzakalanga kubantu ekunamaqala khona ngishawo ukudlwengu phakathi Khehle khuluma nawe Khehle ngikhuluma noKhehle manje khona ngisha amacala okudlwengula aphele engayanga enkantolo icala once baba laba kwi docket laba ne case number liphele court lelo cala awakho aphele kanjani iyiphi court eyakuthola ukuthi awunalo icala Khehle yiphi kula macala amangaka uqhaqha akulandelayo ahlukahlukene iliphi so mina ngithi ifight engifunayo angifuni ibe nomuntu ozokhuza nozongilawula angilawulwa mina mase ngivuka ipower yami ngilawulo imino lawulayo
and ngifuna ukubamba ngalezi zami izandla ngikuhlale la mase ngitwista leli khanda lakhe ligcwala amasimo ngilitwiste leli khanda ligcwala amasimo ngikushiye libhekele engekho ozolamula ukuthi abantu bakhona noma abantu abekha ngisele ndaba ngoba ngiyaphuthuma manje ngifuna ukwenza ubulungiswa nango omunye ubaba wahamba ngonyawo ngoba efuna ubulungiswa wasuka eMpumalanga wayongena enkandla ngoba efuna ubulungiswa khona abanye abantu abenza noma yini befuna ubulungiswa uma kuukuthi mina kumele ngibambe wena ukuze kube nobulungiswa kubantu ukuze sinqobele abantu izimpi zabo ngoba deep down baba awuyona inyanga awuyena umfundisi wamasimo othwebule ngisho amadlozi kubo udade wenu wamthatha wazombeka kuwe umenza umkhovu wakho kanti uyazi wena uthwebule idlozi ukuthi bangaphumeleli bonke abantu bakini uhambe ulale namantombazane sigodlwe ngifuna ukulwela lobo bulungiswa ke lobo funa umuntu ozokhuzwa ngeke ngithi ngithukuthele ngithi ngidila nawe sengubambile mase kuqhamuka impatha izothi mdedele manje engathi kuyadlalwa la baba it's not a boxing match it's a do or die la mawufuna boxing match hamba okhuluma no Big Zulu hamba okhuluma no Casper Nyovest ibona abantu abadlala ama boxing match labo ngidlala boxing match mina inyoni ngiyayigweba ngokwepower mina inyoni ngiyayinyisa ngokwamandla mina inyoni ngiyayibamba ngiyipitshize baba nazi ezami izandla nasi ngiyayibamba ngiyipitshize ngikinye ngisho ngazama ukulawula mase ngidilana ukulamula eqhamuka eceleni kwayena ngeke zaphepha ingakho bengithi ngibafuna abantu ngoba noma yini mangenza into ufuna ngiqale ngivikele abantu kuqala before kumina umuntu ubalulekile kodwa umuntu othi ufuna ukuba khona kwisini akeze nginika idate ke ndoda ngoba mina ngokwami ngikufuna ngoFriday lo njengoba izophela lenyanga Friday wokuqala kuNovember ufuna ngoFriday mina ngibhekanga idate